ngabe ungumuntu onjani wena yazibuza umbuzo ngabe ungumuntu onjani we kuwe benthandile kuwe benthembile wena undlalile wena umphulile umuntu inyoka madoda umuntu inyoka madoda yokujikela emini wena we yokujikela emini wena we umuntu inyoka madoda umuntu inyoka madoda yokujikela emini wena we yokujikela emini wena we sekudlula amalanga ukudla kungena ebusuku kulale sokudlula amalanga ukudla kungena ebusuku kulale ngisho ngisakhona ukuthanda omunye umuntu ukuthanda omunye umuntu inhlungu zothando omunye umuntu yasi kuwe bese mbone umshado yasi kuwe bese mbona umama wengane zami eshe ngisho ikusasa lami eshe kodwa vele bengitshela amanga ngisitshela ukuthi ulubambo lwami wadlala ngemizwa yami waqeda wamosha isikhathi sami kodwa mfundile nje umuntu inyoka we umuntu inyoka we kungcono ntembe ilitshe we anyekela njikela kusasa he kungcono ntembe ilitshe we anyekela njikela umuntu inyoka madoda umuntu inyoka madoda yokujikela emini wena we yokujikela emini wena we umuntu inyoka madoda umuntu inyoka madoda yokujikela emini wena we yokujikela emini wena we yazibuza umbuzo ngabe ungumuntu onjani wena yazibuza umbuzo ngabe ungumuntu onjani we kuwe benthandile kuwe benthembile wena undlalile wena umphulile umuntu inyoka madoda umuntu inyoka madoda yokujikela emini wena we yokujikela emini wena we umuntu inyoka madoda umuntu ngabantu wena we